الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول من كم هفتايق أنغارا دوهوغي ري مغرب المادة فوقا من مسكتوغا كوريا ميغندني علوم القرآن وغي درستك أي قرآن بلونغوري إكيكي علم تكا به فلاورتك. أقول من وقت واحد دكو ميغندني مكي سورة أدي مدني سورة دنگتو موغي مهم كما أديكموغي فادايا أديكموغي علومرين كندالو وافاوا بين أصول تكا بهيغتو إغتو أقول من ميدي هفتايا هميا واحد دكا فواني تيرا وانا بيا بهيغتو نوتا تيرا وانا واتروغي صفة كرما بهيغتو أي هونو موسومغا نوتا فيني موسومغا باوا لفونتا وكي كرموغي واحكا kuri rega adi e kuri rega sagoma wahaka dakka fawani egotum ifkuge hadisa hinga diuma guligin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya allah subhanahu wa taala bawa levi ayata bawa levi iruga aisha radhiyallahu anha vidalwani ekale gfanuge munu fulum jawahiruge nuniya vida hori tikitaken hen ekade faanuge moonu fulun udas tikita faalu hudde ereki fini gada reke nuota fini gada waguteke hame gota fini musumuga baawale bunu ayatoge terega umere bayan kurwa faawe khandagu hanguramage terega hangurama feshigen gus hangurama terega Allah subhanahu wa ta'ala baawale bebi bayin ayatoge wahaka hisab suratuge ayatoge terega egotum hudhaifa radiyallahu anhu ge arihun asfa wan ekalefan vidal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga tibbevi bekadum feya wada ge nebiye erege fini gadakama ekuga bara bekada kufiyawa den rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kade ge fanu ge ariha wadagen hadis kureviye ಲಷ್ಕರೋ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಹೋದ ಲಷ್ಕರ ಕುರಿಮತ್ ಲೆವ್ವುಮ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬೆಲ್ಲುಮ ವಡಾಗನ್ನವಾಶ ತಿಮನ್ ದೆನ್ನೆವಿಮೆ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲಾಯ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕರೆ ಗಫಾನು ಅಗ್ಗು ದೀನಾಗೆ ಫುನುವೆವಿ ಇಲಾಹು ಗಂದೆವ್ವ ವಿದಾಳುವಮೆ ಕರೆ ಗಫಾನು ದೆಕೆ ವಡಾಗನ್ನವ ಲದು ಫುಳುಗೆಂ ವಡಾಗತುಂ ಫಿಯವ ತಿಮನ್ ಕರೆ ಗಫಾನು ಮಿರೆ ತೆದುವೆ ವಡಾ ನುಗೆನ್ನೆವಿ ಮುಹೆ ಫಿನಿ ಗದಕಮಟಕ ಮಾನಕೆ ಎಹಾವೆಸ್ fini gade ehem vidaluwam bes keri wada gannaha wara den allah subhanahu wa taala e fini ge terega mi ahzab surat ge mi ayat bawa la bawafi ge terega ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam taruha wa kana allah bima ta'maluna basira min yumettoge wahaka bayan kurave e imam wajje mi istakunne tiya bami unge macha Allah subhanahu wa ta'ala funuwe niyamatuge matin handuma kurash ilahu hadotum funuvun sifan ebahi malaike bekadum funuwa adiye giturum warugada vayves kafarunge macha funuwa ebamihum badi kuravie tebamihun nufenna ne ba eggotuga e sifan ebahi malaike bekadum Allah subhanahu wa ta'ala lavwa fawe wa kana Allah bima ta'maluna basira. Allah subhanahu wa ta'ala jabami kura kanta mola ballawa wodigemwa kadaw kamuga wodigemwe ema mi ishara kuruni bayin ayataka fini musumuga bawale wifaw sadawana wattaraki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam daturu fuluge matiga nuwata qaimu hunnawanikon bawale vumes ilumerin bakure vuma masake kuravwa fawe egeterega amugotega qur'anuga ayata bawale fawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazuru hunnon mani qaim hunnon ko ehnamas bae
ayat bawa labwafa wani ekare fan da turfulu ge mati gawani ko sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki wakitane ga qaam hunnawagen berikan hingewi be kalen no risala tabligh kurevuma adi ekade ge fanuge mi da'watuge himayatuga kurabban jehwadagen nevi masakke pule kam avwanama ei hangurama nuwata jihadu kamuga we sekale fanu gendevi lashkaruge commander ek gotun qaid ek gotun kurabum ehwima ekade ge fanaki fini kotriga madu gondiga innawagen verikan hingewi faratennu ekade ge fanu madan tahuga emme iskon harakatere wada gannawa be kade gotuga hunnevi ekoto imam suyuti rahimahullah neruwa fawa wara gina misal tege tereng misal anfal sure rasulullah sallallahu alaihi wasallam da turfu matiga uluvani kom bawa levevi khasako baduruge mi hangurame fawga badura gulun huri adi allah subhanahu wa ta'ala lewa fawa niumetaka gulun huri khabarta hame gota tauba suratu kanatu surat barage bayin ay allah subhanahu wa ta'ala daturu matiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ve wada gannawani ko bawala wafabe egaterega walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin adhim mi ayat bawala wafabe maneki zakat nudi adi mudanum haggu ada kuranje che ada noko forwa rakka kurami hunna allah subhanahu wa ta'ala adabu kanda aluwa fawa kamge khabarta hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam daturfulu matiga uluvanikon hajj sure baba dabwa fawani imam tirmidhi ya hakim imran bin husain radiyallahu anhu ge arihum neruwa fawe ekade fan widalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macha ekade fan daturfulu ge matiga wanikoshe hajj suratuge mi ayat bawa labwafani hajj sure fashifawani ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara walakinna 'adhab Allah shadid mi ayat bawa labwafani rasulullah sallallahu alaihi wasallam da turfulu ge matiga wani kosh يا أيها الناس اتقوا ربكم ميستكن تبامن بالرب تبامن تقوى بروة واش إن زلزلة ساعة شيء عظيم هم كشورون قيامة زلزلة كي نوت قيامة غولين أن غدون تكا لولون تن أدي هلاك وديومه كنكمكي أي بودو وجمع كمك يوم ترونها تذهل كل مرضية أما أرضت إدوهga tiba dekenete gatum budde komme mami heko enage gatum budde munda darifulu dukollata yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdiyatin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha adi balbe in komme mi heko enage mabandu gawa darifulu vettigen data nota bagen data wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara mistakun fennane mastuwegen waniko maneki mistakun sifa kureveni mastuwe awara wegen babe gotuge wama hum bisukara ehnamas ei etche boyegen kagen mastuwe fati bay nune walakinna adhab Allah shadid ehnamas Allah subhanahu wa ta'ala ge adabu gadafadey maneki ewu gotuga fenigenda manzartoge gadafada kamattaka mistakun tibaya fennani mastuwe moyefawa bay fadan hame fadan fatah suratul fath bawa levi daturu matiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam we wada gannoni ko imam hakima enom bay bekalon riwa ko rawafa riwayatuga annani makkah ya madina ya demeduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudaybiyya ge kantat takaffuga madina embore wada ganneviruga edemeduga allah subhanahu wa ta'ala suratul fath bawa levi suratul fathuga khasa gotega makkah fatah kurvene kamga khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya devwa famiwani ekamaku mikan hinga diye manake sulh hudaybiyya hinga gende hijran hawanahar makkah fatah kurwuni hijran awwanahar ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ekade gifana miwagutu makkah madewada nugenne kamga yes
fahun ekade gefanu aman kama ahga makkah wadewada gannawan kama khabaru ege dehar kurin edevwan mane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala kirat qur'anu ga bayan korwa fawa mu'jizat ko tereng mu'jizat ei kan hinga diu mo kurin ekamage khabaru devwa fawu ilum merin kanda aluwa fawe makki surata madani sure denegatumuge bay ifada agun wani bay kulastawga ekamage macha kurugotakan ishara kollaf egaterega ilumeren kanda aluwa fa tafsir kurmattaka waraboda hitarika mellibigen dakam sawbaki ayatoge mana kanda elumuga note ayatoge hagigi asu tafsiraki kobakan denegatu mattaka e ayata bawale vunu wagute nuwata zamane engum muhimmo adi hame ya ekuga bawale vunu sababa kombe egge maccanuta kombe ka behe gotum bawale vunu ayate kan engumaki kommen lazim kam hembege ilumren kanda aluwa fa qur'an tafsir qura farataka engin je makki surata madani sure waki quran adi hame hemme qur'an bawale fawa sabun nuzul bawale won sabta engin ebaje amu gotega qur'ana sunnatuge nasutawge magandu hukum nerumuge usulaki ei sababu nun kamuga vies maneke sabang ekani khasa kurun nun kamuga vies e asfawa lafzu hukum nerun kamuga vies ba ifhar de nasse nuwata de hadis basfule nuwata de ayate nuwata hadis basfulaka ayataka demeduga taaruden algonmenna beero fushun fenigin e de nafsuge hukum algonmen nerumattaka muhimmu en nassen anen nasaka nota basfulen ane basfulaka nota en ayaten anen ayataka ala kiuma fo ege tereng en ayatege misaka de ay jama nukurwe kama wanota de nasu jama nukurwe kama wanama ege tereng kummes ekacce kummes basfulen ay mansukh wefawa basfulek gotuga adi fahun asfawa amurfulu ay mansukh kurmattaka bawale vun kamuga hukum quran ehmima efada halategga kurim bawale fawa oin ayatano to kurim asfawa hukuma fahum hukum engun waram muhimmu en nun kama wana ma egetereng mansukh kurai fawani kumbas fulek kamen no to kon hukum fulek kamen adi mansukh kurai mattaka bawale vuni kon hukum fulek kamen nege ege iturun agun kurim isishara kollamunga qur'anu ga miwa uslubu mi Allah subhanahu wa ta'ala hadratun asfawa enne hikme wante ilahu hadratun asfawa ilahu ge dawat e dawatuga ilah subhanahu wa ta'ala gennawa fawa uslubuta dawatuga madanuga masakke kura farataka nota mistakunna mukhatabuko mistakunna din onganna dinumuga nota anga dinumuga nota hukumta mistunga terega bayan ko dinumuga mi uslubuta denega tumaki waram muhimmu kamake kirat qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala eki hanata gule gota e hanatege ahulwerinna gule gota mukhatabuta gennawa adi eki kahala da'watu tahuga ila subhanahu wa ta'ala merun kurawwa no tagennawa fawa uslubta ki ei tafatu uslubta ke ehmima eki halattaka eki aqida ga ahulwerinna kirit qur'anuga mukhatab kurawwa fawani eki goggota ehmima mu'min takunnan Allah subhanahu wa ta'ala mukhatab kurawwa goy masaga algon menge bas aha kiyaman terbayka algon meng mukhatab kurawwa goy mushrikun kirit qur'anuga mukhatab kurwa fawa goinot mukhatab gennawa fawa goy maneki adabaterna nota idikol nota bas kabul nukura bekan algon men for ko dinumuga genguleni konkahala uslub ekkan konkal usul tek ei bas kabul ko gen iman kamuga holweri ka kiyade ha fasiha koshe qabul nukura nota idikol beka kiyadi genne qabul nukuran emihunna wahaka dekkumu ganote bami hunna mukhatab kurumuga mantiki goittake beenun kuran kommeh lazimwa maneki buddige hekitak ebami hunna mukhatab kurumuga beenun wan hame fadan munafiqunna kinatto mukhatab tan asfa huri munafiqunna ki nurakkatere bay emi hunna ki etere fushum kufur forwa genti bisida hagigi kafirun ehen namas beru fushum iman kan dakkamunda munafiqun ehmima emiyunga maccan ei kafirun kamuga hukuman algon mennaka nukurave adi mu'minunna kurave muamalata eggotan ebami hunna muamala kuramun gendan jehe yuruga ebami hunge hagige bes engitibe ebami hunna mi mukhatabata nuwata muamalata hingan hame gotan
ahlu kitabin naki ilmuge ahlu werin takin ammu gotegga nuwata ahlu kitabin ge terega tibi fotuge ilmuge ahlu werinna mukhatab qurwa fawa uslub ammu mihunna nuwata ammu gotegga insanunna mukhatab qurwe gota tafaataken hunnan ebaje ei ilmuge ahlu werinna mukhatab qurwe gotta ham ehme ahlu kitabin naki bawale bun samawi shariataka iman begin ti bayka vati ebami hunnan ebami hunge iman kama gule gotum visnadinu maki ei ehem mi hunna tafatu gotegga kurwene kama kabati e uslub tabes kirit qur'anuga gennawa fa hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sirata algon menna libigenda emme bodo ebbaraki kirit qur'an mani qur'an bawa lebban fesuni sure man nabiyya sallallahu alaihi wasallam dunia du qurba wada gannawanden ekane gafanu ge siratu ge emme warugada marji'aka wani nota reference ka vegendani kirit qur'an ei e ameduga agol menna shakke nei nasu takin enge un takin ayat takin ehmbima mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam kontanega kongerega hunnawni kon bawale vunu ayat takan agol menna enguni ma nota kande eluni ma mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sirata behe gotun asfawa khabartan agol menna badahi kama akuga ekudawala en algon menna safu sirate denegane ehme algon menna fenegen dane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sirata behe gotun riwabegen asfawa sahha riwayato gamacha bina kurefawa fattakuga nuwata siratuge khabarta gennawa fawa fafuttauga mikan wara furihamya gennawa fawa kome kasmi baba ki no tami mawdu ki madani surata makki surat denegatumuge mi baba ki mi hama fula kon ilumberin masake kurawwa fawa babe migotun ilumberin kanda aluwa fawani lobeta khunne magandu gotegga de wasilatakum makki surataki kobakan nota madani surataki kobakan nota madani ayataki nota makki ayataki kobakan furtama gotaki ei naqul wagin asfawa riwayat ko maniki sahabi bekanunga arihun asfawa riwayat ko shakke besne gotuga algon men nang emme wargo dalila kawani ekanta misalakan algon men kanda ala amu qawaidaka khilafa bes sahabi bekanunga arihun riwayaten wejje kama wana ma e riwayat wargo dawan ehme ma egamacha bina ko e ayataki note surataki e makki note madani surate gotuga algon men nimmen emme sahabi bekanunga arihun waragina adadaka demme misalaka algon men media ting hataru darusga mi wahaka dakkamun gendiya eki hadisata ki mi sahabi bekanunge arihun sida naqul wagin asfa huri basfuluta mi bay basfuluta ehma kirut qur'ano gina surataka gina ayatan ei sahabi bekanunge arihun riwa kurawigin asfa huri riwayat ehnama wes efada riwayate nek nuwata efada sahha riwayate fenna nen haletawga ilum merim wani ituru gote kanda aluwafa ei ijtihad kurawagin misalakan asur riwayat taka beluma fogo nota ayat toge uslub taka makki surat taka madani surat taka hame gota makki ayat taka madani ayat toga amugon asfa huna usul taka ballawagin riya kurawagin kanda eluwebe to masakke kuru egotun ilum berim bani qawataka usul take kuriga sargon dannawaji gota kanda aluwaf ehme ma magando degoten ebe kalme beenum porofani eggotaki ei naqulwegin asfa riwayat eiden algon menna saaf ko liben hori dalil demmiyoti kurige ayattaka kurige surattaka ala kiuwagin ebe kalum neruwa fawa ijtihadi goton neruwa fawa neruvunta miwes usule goton bala ruga hama warabbaru goda kanka sobaki algon menna dinuga ijtihad kurmuge majal mi bani hulwa devwa khassa ko nafs huri kam abbanama eya egge kamen huri kankamuga macca qiyas kurmuge hagwes algon menge ilum merna bani devwa emme ma kirit qur'ana mulazama ko kirit qur'ana gaak kame bahatta kirit qur'anuge ilmuge terega garagoe wadagin tibbawa ilum berinna war fasiha kama akuga mi mawdu tawge macca riya ko goikande ulumaki dade fasiya gote kamuga wegenda agun mitanu go faha kollan emme boda benu nukuta ki algon menge salaferi bekalun algon menge ummatuge ilum berin ihumale wade nugannawa e mi masakke purta kurevumuga e bekalun wani bodati khidmattake kurawwa fe fahum anna jiltawge ahul werinna mi kirit qur'anuge
ಆಯತ್ತಕ ಅದಿ ಸೂರತ್ತವಗೆ ಹುಕುಮ್ತ ದೆನೆಗತು ಮಟ್ಟಕ ಫಸೇ ಹವಾನೆ ಮಗುತೋಗೆ ಮತಿ ಎಂಬೀಮ ಇಲುಂಬೆರಿಂ ಕಂಡ ಅಳುವಾಫಾವ ಮ್ಯಾಗಂಡು ತಿಲ್ ರವಿಯಂ ಒವೆ ಸೂರತ್ತ ಐ ಮಕ್ಕಿ ನೋತ ಮದನಿ ಸೂರತ್ತ ಕಮುಗ ಕಂಡ ಎಳುಮುಗ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಲಫಾ ಕುರವೆ ಗೊತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಬೊಡ ಬುರುಂ ಎಂಬೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫುರತಮ ರಯಿಯ ಅದು ಫುರತಮ ರಯ ಗೊತುಗ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತಿತ್ತೋ ಮದನಿ ಸೂರತ್ತೋ ಕಂಡ ಎಳುಮುಗ ಜಮಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ವಾಣ ಮಿವಾಕಸ್ ದನ್ನವಾಫ್ ಕುನ್ ಜಮಾನೆಗ್ಗ ಕುಂ ಬೊಗುತೆಗ್ಗಾತೋ ಬಾವಾಲೆಫುನ್ ಮಾನಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತೆಕಿ ಹಿಜುರಾಗೆ ಕುರಿಂ ಬಾವಾಲೆಫುನ್ ಸೂರತೆಕ್ಕಮ ವನ್ಯ ಐ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತಿಗೆ ಆಮ್ಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಹುಕುಂ ಕಂಡ ಎಳು ಮಟ್ಟಕ ಐ ಕೊಂತನಿಗ ಬಾವಾಲೆವ್ವುನು ಸೂರತಿತ್ತು మనకి ಹಿಜುರಾಗ ಕುರಿಗ ಬಾವಾಲೆವ್ವುನು ಕಮ ವಾನಮ ಐ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತೆ ಹಿಜುರಾಗ ಫಹುಂ ಬಾವಾಲೆ ವಿಜ್ಜೆಯ ಐ ಮದನಿ ಸೂರತ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ನುವತ ಮಕ್ಕಾಯ ಗುಳುಂಗುರಿ ಹಿಸಾಬೆಗ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ತನೆಗ್ಗ ಬಾವಾಲೆವ್ವುನ ಹಿಜುರಾಗಿ ಕುರಿಂ ಬಾವಾಲೆ ವಿಜ್ಯ ಐ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತ್ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಮದನಿ ಸೂರತೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಕಂಡ ಅಳುವಣಿ ಹಿಜುರಾಗಿ ಫಹುಂ ಬಾವಾಲೆವ್ವೆ ಸೂರತ್ತಂ ಐ ಮಸಲೆ ನು ಫಹರಗ ಐ ಆಯ ಬಾವಾಲೆ ಫಾನ ಮಕ್ಕಾ ಗವಸ್ ಮಕ್ಕಾ ಫತಾ ಕುರಂ ಫೌಗ ನುವತ ಅರಫಾತುಗ ಮೀನಾ ಗವಸ್ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ತನೆಗ್ಗ ಗವಸ್ ಬಾವಾ ಲೆವಿಫಾ ಒವಿದಾನ್ ಎ ಮಿಸಾಕ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನಂ ಎ ಬೈಂಗೆ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مئة باوالفني مكة فتا كرون وغوتوغا كعوباغ تريغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هنون كون نوتا كعوباغ كاريغ أي ಗೆಫುಳುಗೆ ತಳಗಂಡಿಕೊಳ್ಳ ಅದಿ ಎಕಿ ಎಕಹದ ಹಗ್ಗುತಂ ಹವಾಲು ಪುರಮುಗೆ ಕಂತಕ ಗುಳೆ ಗೊತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾಲೆ ಬೆವಿ ಆಯತೆ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها جنا أقول من أدوان خطبة قوس الله سبحانه وتعالى أمركم ربني جبامي هن أمانة إيج أهل ورنا حوال كور مشكورين دنيا فدام مي آية مي كندا إلني نوتا مي سورة مي كندا إلفا مي أنني نساء سورة كندا إلفا مي أنني مدني سورة غوتوغا إيكو مي آية باما لفوني مكة جفلوغة بودوغا نوتا جفلوغة إتريك رسول صلى الله عليه وسلم هنوني إنما ಹಿಜುರಾಗೆ ಫಹುಂ ಹಿಂಗೆ ಹಾದಿಸಾಕ ವಾತಿ ಮಿ ಕಂಡ ಅಳುವಣಿ ಐ ಮದನಿ ಸೂರತೆಗೆ ಮದನಿ ಆಯತೆಗೆ ಗೊತುಗ ಹೇಮ ಬಾವಾಲೆವ್ವುನು ತನವ್ವರೆ ಕುರಿಗ ಜಮಾನೆ ಎಬೇಕಲೊಂ ಇಸ್ಕುರವ್ವಾಫ ಮಿ ಒನ್ನನ್ ಹಮೆ ಗೊತ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾಉಗ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಯಾಪುಳುಗೆ ಮೆ ಫಹು ಗೊತುಕೊಳುಗ ಅರಫಾತುಗ ನೋತ ಮಿನಾಗ ಬಾವಾಲೆವ್ವುನು ಆಯತೆ ಅಲ್ ಯೌಮ ಅಕ್ಮಲ್ತು ಲಕುಂ ದೀನಕುಂ ವ ಅತ್ಮಮ್ತು ಅಲೈಕುಂ ನಿಅಮತಿ ವ ರದೀತು ಲಕುಂ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ ದೀನ ಮಾಯಿದಾ ಸೂರತುಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಆಯ ಮಿ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಅಂಗೋನಿ ಮಿಯದು ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಫುರಿಹಮ ಕುರಬ್ಬವಾ ಫಿ ಮತಿ ಬಾಮಿ ಹುನಟ್ಟಕ ಜಬಾಮಿ ಹುನ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಗನಿಯುಮಂ ಅದಿ ದೀಮ್ವೆಸ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರಬ್ಬವಾ ಫಿ ಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಐ ಜಬಾಮಿ ಹುನಟ್ಟಕ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ರಿವಡಿ ಗನ್ನವಾ ದೀನ್ ಕಮುಗ ಕಂಡ ಅಳುಬವಾ ಫಿ ಎಮೆ ಮಿಹಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹಾದಿಸಾತ ಕಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಬಲಾಲಾರು ಅಗೊಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದನಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆನ್ midennewunu ra'yuga noda midennewunu khiyaluga kommen ei evves halegga bawalevunu tanen nune muhimmi bawalevunu wagute hijra kurinka mavana makki surate hijra ge faunka mavana ma madani surate ke anir ra'yaki bawalevunu tane makka ga bawalevijja ei makki surate dem makka ya makka wasagemwa tantanuga misalakan ei arafa kamuga yasadi hudaybiya kamuga yasame gota madina ga bamalevunu sure gotuga mi beleveni madina ya madina washagem wa tantanu misalaka uhuduga nuwata hame gota gubaga min taniga rasul sallallahu alaihi wasallam hunnawani ko bawalev mekkama wanama ei madina enna bas mi gaida ga dasa wanima ba es surata waki hukumen nukurwi hingadan misalaka buna kama vinya tabukuga nuwata baitul maqdis ka bawalevun tan ei makki suratekkan adi madani suratekkan kandalumuga ibekalonge arihuga ei wakitane kanda nele suratek kotugodu demmonnani mukhatab kurwe fara makka ga ahulurna mukhatab kurwe kama wanama ei makki suratek gotuga adi madina ga ahulurna mukhatab kurwe kama wanama ei madani suratek gotuga kanda aluvun ei ane ra'yak ema kurindenne fada meeting ra'yoge tereng nota ting kanda elumuge tereng algon menna boda
borave gotaki ei zamanak kandelu manaki hijra kurinkam avvanama ei makki suratin adi hijra ge fonkam avvanama ei madani surate den mi goti bay khilafata manaki faharegga makka ga mushrikun nan enguman nota makka ga ahulwerin nan enguman asfa hunna amurtan nota ebanu hunna mukhatab kurave gota makki madani dawru ga asfa hunna ayatan mifada ayatan ei mukhatab ei makka ga ahulwerin nan hennamas ayen ei nota suren ei madani surate gotuga amu gotega ya ayuhan nas atwajjakam avvanama ei makki surate gotuga ilumere me kanda alwani ya ayyuhalladhina amanu ei madani surate gotu ya ayyuhan nas e mi istakun manaki makka ga e dosor mulin tibene ki mu'minun nuni mu'minun maduwan enas madina ga madani dawruga mu'minuna mukhatab kurave gendani hum ya ayyuhalladhina amanu e imamje mi istakun den kuri agon denne fadan ilumere meduga hen namas mi kande elon kandeli fo ekkamu gawies mi gawada khilafu baytantan eba ade eba ka galu kurimes ishara kurmondiya misalak Allah subhanahu wa ta'ala baqara suratuga furatama nidavis ibwani ya ayyuhan nas ekavis wana ayatuga furatama nida ibwani ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ekamaku baqara surataki madina ga surate madani surate ekamaku e suratuga furatama anna mukhatab nota khitab nota nida mi annani ya ayyuhan nas emi istakun ehmema mi qamaata kandelum ga ilumber vidaluwe bayin istisna ta genna misaka e baqara sura fiyawa mi gota mukhatab asfa wa kama ban hame gota baqara suratu ge ayate ga ibada ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ema mi nidata ki guriha mi istakun nan asfa nidata manike am usulakun kanda alanya ei makki suratuga hunna nidatake ehnamas mi suratuga mi gotan asfa wani hame gota misaka madani surate gotuga alon demme ishara kolli nisa sura enna suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala fattawani ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha suratul hajj ay makki surate ekamaku hajj suratuga emme fahukoluga Allah subhanahu wa ta'ala nimma walagum wahi qurabani ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun mi ayatuga mehoti iman kam gahul werenna nida as emema mi mulin hama eggotaka huswefa hori nuata eggotaka nimingenda nimuntake noom wima ilumene kandaluwa february miga eki sharututak ek sharutaka ekkon anakavis miba furihama wegen dagot ehmima misalaka makki surate wahikurmattaka denegatuma ilumene kandaluwa fawa kankamuge terega ekkamaki komme surate kama vis e surate ga sajida ge ayatin asfawa kama wanama ei makki surate ei huriha surate ka fahuga no to huriha surate ke dirasa kurma fahuga ebba sefa manage sajida ge ayatin ekkama wanama e surate ki ei makki surate ke makka ga bawlen surate ke ei makki surate toge sajida ga ayat bawale fa huri emima algormenna mi fenna saada nota fanara sajidage aaye saada surategga asfa mewani e saada sure himeneni makki suratuge terege e giturun kalla mi lafzu gennawa fawa komme suratike makki surate kalla asfa wani kitu qur'anuge deban fahubag maneki kirit qur'anuge surata deba kufa fahubage suratoge terega kalla asfawani ma 33 paharu kirit qur'anuga kalla mi lafzu takrar qurwa fawe fanara suratega Allah subhanahu wa ta'ala 33 paharu genwa fa mi fanara surabes himeneni makki suratuge terega hame gota kurin agun demme dennevi qawaidu ei suratega ya ayyuhan nas asfawe ekamaku ya ayyuhalladhina amanu nanakam avvanama ya ayyuhan nas ekani asfa ya ayyuhalladhina amanu nuhimene kamavvanama e surataki vesei makki suratake hajj sura fiyawa hajj surataki ei makki suratake e suratuke fahokoluga e baada agul demme dennevi ya ayyuhalladhina amanu ka'u wasjudu mi ayat asfawani
ಹಜ್ ಸೂರತ್ ಕೊಮಳಿ ಹಜ್ ಸೂರತ್ ಕಿ ಸೈ ಮಕ್ಕಾಗ ಬಾವಾಲೆ ಬುಣು ಸೂರತಿ ಹಮೆ ಗೊತ್ತಾ ನಬಿ ಬೇಕಡುಂಗೆ ವಾಹಕತಕ ಕುರಿಗೆ ಉಮ್ಮೆತ್ತವುಗೆ ವಾಹಕತ ಗೆನೇಫಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರತಕಿ ಎಯಿ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತಕ್ಕೆ ಬಕರ ಸೂರೆ ಫಿಯವ ಹಮೆ ಗೊತ್ತಾ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಇಬ್ಲೀಸ್ಗೆ ವಾಹಕ ಗೆನ್ನವಾಫ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರತಕಿ ಎಯಿ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತಕ್ಕೆ ಬಕರ ಸೂರೆ ಫಿಯವ हमें गोता कुम्मे सूरते हुरूफुल हिजा माने कि मुक़त्तात ग अकुरतकुम फशिफा वाकम वानमा कुम्मे सूरते वसई मक्की सूरत के कुबा मुक़त्तात ग अकुरत के अलिफ लाम रा हा मीम स्वाद मी अकुरतकुम फशिफा कुम्मे सूरत की ए मक्की सूरत के एकमकु अगुण में दन्न कीर्त कुरान ग एम्मे कुरिकोल गो एम्मे दिगु दे सूरत ग मियन्ननी अलिफ लाम मीम ऐ ज़हरा वैन बकरा सूरता अदी आल इमरान सूरह में मिदे सूरह फियवै देन सूरत रादा में दुगा इख्तिलाफ माने कि अलिफ लाम मीम मी अकुर तकुन नवता मुक़त्तात के बस अकुरकुन काफ हा या आइन साद कम गाविस यासीन कम गाविस मीम अकुर तकुन फशिफा व कुम सूरत की ऐ मक्की सूरत के हमें के बकरा सूरता आल इमरान सूरह फियवै का अलगुन देन में इस्तिस्ना कोळकोळो मी अन्नन है मैं इसमें मिदी बे सबब तक अलगुन में बलालिम देंगुरी वाहक देखी फहुन्ना मौदू तक बलालारुगा मक्की सूरत तौहीदुगे मच्चा बोड़ा गोवालिफ अल्लाह एकनी अड़ुकं अदा कुरुं मच्चा गोवालिफ रसूसुंगे रिसालतुगे तेदुकं साबित कुर वुमट्टक क़ियामद्दुहा जज़ा देवुंगे वाहकया अडुन दिरुव्वेवेने कमुगे वाहकया नरकया सुवरुगे वाहकतक अदि सुवरुगे नरकागे दितनुगे मिसाक सुवरुगे न्यूमता नरकागे अदाबुगे वाहकया अदि अहुलु किताबिन फियवा मुश्रिकुन्ना मुजादला कुरेवी एबा मिहुंगे मच्चा एकी की हुज्जत तकाउगा हिकित कायम कुरु तुम बुद्धि के हिकित गिन्नवा फावा सूरत तका अदि कौनुगा लव्वा फावा कंकं आम गोतिगा बयान कुरवा फावानी मक्की सूरत होगे हमें गोता अखलागी सिफत का तारीफ के बस्तन औमा अदि मुज्तमा इस्लाह कुरमा अदि मुश्रिकुंगे अमल तका एमी होंगे फाहिश अमल तका नुवता फाफतन फदीह कुरवुमुगे मच्चन अदि ले ओहरवालुमा मीस्तकुन्ना अदि यतीमुंगे मुदाता नुहग्गु नेगुमा मिफद कंकमुगे वाहकता बयान कुरवा फावानी आमुगोतेग्गा एकंकमुगे फाफागा वाक बयान कुरवा फानी मक्की सूरत होगे कुरिंगवन दन्ने गोतन हमा नबी बेकनुंगा वाहकतका कुरिगु उम्मतोगे वाहकतका अदि ए वाहकता दोगु कुरा फरायतका देव्य अदाबुगे वाहकया अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिप्पुळं हमजों गेनेस्ते वुमु गोतुं मुश्रिकुंगे हाद कजेगफा नुबल्लवाश एमीहुन्न दिफावा तनवस्कमा मुदला दरिन्न कजेगफा नुबल्लवाशे कजेगफा हिंदुना हवीरुगा जिकुर कुरवा मुमिनुन नाहको वेवडा गन्नवाशे अल्लाह गदोतुं कजेगफा उम्मीद कुरवाशे एंगे उंफदा अदि नसुरु लिबिवडा गन्नवाने कमुगे खबर तफदा खबर तंग आमु गोते गासफावानी मक्की सूरत सबक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ए हालत कोलकी ए हिव्वरु लिबिन जेहे हालत तके खासकं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वही बसफुल तकन सबकी कुरिमच्च फेन्नं ओती नामांकमा बिरुवरिकं अरिहुगा बारुहुरी ईमांकम गहुलवरिय कुने मक्का के मुश्रिकुन तिबी एकले गफानुगे मच्चा अरागतुम एकी गग्गुतुन तैयार हमें गोता आयत कुरुएफा आयत होगा आसफावा बसफुलता हारू नुवता वरुगद वेफा अदि अडुहा मीहा वेस इंगे तो अरबी का हम वरब बडफा कुरेवेन अडुहा मीहा वेस बुरकं इहुसास कुरेवे फदा आयत के आसफा वाकम वानम आमु गोतेगा ए मक्की सूरत तबे फन फेनवडा नाम को अलगुन में नमे फन कुरु हुरिया सूरत की ए नोता कुरु कुरु आयत में हुरिया सूरत की आमु गोतेगा मक्की सूरत एहमीमा एसूरत गलगुन फेन्नानी हमा वर कुरु कुरुकों अंगवाफवात एसूरत गलगुन में मानकुरं दिवेहि बांगुलुनस नुवता एहम बहकु मानकुरं बस ए वरब्बुर मसक्कत कबान इतुर तफसील का नुला एयतोगे मान एहम बहकुं बयान को दिनुमकी ए वरद्दति कमे आमुगोतेक ए मसक्कतुगा उळुवा बेफुना एकं एंगिदवान अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुवा वही कुरवुं गिना सूरत ए नोते सूरत आमुको हुआ वही कुरबवा ए सूरत फेट्टे मुगा
huwage basfulu gennem gotun baytakiti gandi huwa wahi kurabwa fawa suratan ei aamu gotegga makki surat ehmima baaki argumenna miyoti madani surata dene gannane bay sifatak iswediya sifataka khilafu sifatak aamu gotegga ei madani surata agunu irakor mi mawdu nimmalam begin 2 minute 3 minute terega nimmana inshallah madani surate kama vaanama farul taka haddu toge wahaka asfawa maniki sharu kurawum diye hijrage fo islami dawlate bina kurawi muslimunna emihunge minimum kama kankan kurawen feshima hame gota munafiqunge wahaka bayan kurawwa fawa suratan ei madani surat sabaki munafiqun faalwi badur hangurame fahuga uhuduga asdu uhudan nikutumuge terega ege kuriga munafiqunna ki faalugen ulunu bayennu e munafiqunga nifaaqu boda fenigen diye uhudu hangurame rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikume wada ganne vi hisabu etanun lashkaru ge teren ga gada ka tinsate ke ha mihun abdullah ibn ubay ibn salulu ge ba emburi madina ge tere wadigen diya ema hessate ka be kadun uhudu hangurame muslimun ge teren nikume wada gatama dimavi mushrikun ge teren ga gada ka tinha henga mihunna kurimatla jehi wada ganne hame gota ahlu kitabinna jadal kurefa wakama kurin algon dennevi mushrikunna jadal kurefa wakama ban sabage makka ga tibeni mushrikun madina badagenne fo midimawani ahlu kitabinna nasaranna yahudinna me bami hunna mujadala kurawwa bami hunna hujjagaim kurumga ayata amu gotega hunnani madina dawon kurin denne munafiqunga wahaka ekam kuriga algondo errega dannawa fan munafiqunga wahaka angaput suratuga allah subhanahu wa taala dhikru kurabwa fa veye ei madani surateke ema demmi mani alukamu kankama muamalata hadda ailage kankama warta muda bahane gota jihaduge makkama ijtimai guluntaka adi beeruge gaumtaka no dawlattaka muamala qur'an gota hangurama halatuga nuwata amankamuge aman halatuga no hangurama nun halatuga muamala qur'an gota mikankan kandelige ashram hunani madani surettoga hame gota yahudina nasarana mukhatab kurvuma adi ebamuno islam dina awma gowale vuma adi ebamunge foittak nei tahrif kurefa foittanka bayan kurvuma haggan awman ebami hunna engewma mifada kankan aswa mi hunnani madani sureto hame gota kuriga denne gota munafiqunge akhlaga eminge ulum misalaka wa idha qamu ila salati qamu kusala emi hun namadat teduwane kannekama akuge e hisab enge munafiqunge sifata egota sifa eminge akhlaga gota bayan ko devum hame egota ayat digwe fa kurige surat ka khilaf makki surat ka khilaf ayat digwe fa tafsili gotegga fasih arabi bas am gotegga gennawa fa wani madani surat to ema miha hisaba agun makki surat madani surat ge mawduga dakkamun awa kol minimmalni irada kurvi aden andare agun men wahaka dakkani kirit qur'an emme furtam bawale vuni kom bawale vumetto adi emme fahum bawale vuni kom bawale vumetto doa ke allah subhanahu wa taala agun menna mi ungene mun manfa member kurava adi agun menni hebas adwa hebang amal kuraba ikam gale vum wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.